Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Santi Maharani. Dalam lawatannya ke ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan mitranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan sejumlah pejabat Amerika Serikat lainnya. Berbagai isu regional dan internasional dibahas meski salah satu isu utama yang diangkat adalah penanganan COVID di tanah air. Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di kantornya di Washington DC. Menurut Blinken, pertemuannya kali ini menandai dimulainya dialog strategis kedua negara. It is a real pleasure to have Foreign Minister Retno here and to be able to launch the strategic dialogue between the United States and Indonesia. Something that was agreed upon some years ago, but that we are now actually initiating and launching. Indonesia is a strong democratic partner for the United States. We're working together on so many different fronts. We deeply appreciate the strong voice that Indonesia has within ASEAN, where the United States is deeply engaged. Antony Blinken maupun Retno Marsudi menyatakan kesiapan mempererat hubungan di berbagai bidang. Beyond the bilateral relation, as the largest democratic country in Southeast Asia, as the largest economy in Southeast Asia, the strong partnership between Indonesia and the U.S. will be the asset for your increasing engagement in the region. And the U.S. is one of the important partners for ASEAN in the implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dalam pertemuan di Ibu Kota Amerika Serikat, kedua Menlu membahas isu Myanmar dan sejumlah isu lainnya. Kedua pihak juga membahas kerjasama penanggulangan pandemi COVID, isu yang juga dibahas Senator Tammy Duckworth, anggota Senat yang pernah tinggal di Indonesia, dan baru-baru ini mengumumkan bantuan tambahan vaksin Moderna Amerika Serikat bagi Indonesia. Selain membantu Indonesia menangani pandemi, Amerika Serikat juga membantu negara ASEAN lainnya, termasuk Filipina, Thailand, dan Vietnam, dengan vaksin dari cadangan stok Amerika sendiri. Menurut Presiden Joe Biden, pemerintahannya telah mendistribusikan 110 juta vaksin ke 24 negara, termasuk Indonesia melalui mekanisme COVAX. Biden akan menambah 500 juta vaksin Pfizer untuk 92 negara, mulai bulan Agustus ini dengan mekanisme yang sama. We're always going to have enough doses for every American who wants one. Our work in donating vaccines to the world is about America following through on our promises and delivering what we say we'll deliver. Menurut pengamat, upaya pemerintahan membantu menangani pandemi global ini sangat penting. It is extremely important that the U.S. be seen as constructively helping to address the COVID crisis. If the U.S. wants to claim that it's still a competent global leader, and I guess by extension, if the whole Quad, all of the Indo-Pacific democracies want to claim that the big democracies want to claim that they are leaders, then they have to deliver on this crisis because it is the most important issue facing the region. If they don't, then nothing else on their agenda is going to come easy. No country is going to want to engage with the U.S. on high-tech competition or the South China Sea or the Mekong or anything else if it can't even get COVID right. Menurut Gedung Putih, pemerintah Amerika Serikat akan menambah bantuan COVID-19 ke Indonesia senilai 30 juta dolar, sehingga total bantuan Amerika Serikat sejak awal pandemi menjadi lebih dari 65 juta dolar. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.